Nuestra Señora de la Paz y buen viaje. Ang titulo ng Ilong Virgen Maria, Mayanguya Ibat King Antipolo. Mayayawas siya bilang Apong Maria, pauli na ning kayang pamamalitan at panalangin, dakal lang kinayap karing masakit. Ipagkaluban lang anak, masanting apa mga biyayan, at dakal pang niyawaliwang halang. Bilang kapasalamatan, pupugayan de Apong Maria, king kakamilatan ng tamang uralgal, kabang magbumbon, iting may sabing kaugayan, nayanguya king uralgal sa sumwag, ang magaganap balang ikalima ng algo ning Enero. King kapiesta ng Apong Maria, magmasosyang neman, balang kalabing agwang algo ning bulan ng Mayo. Iting imahen ang kaparangalan niya king Besitos, king Barangay Santa Maria, Bayan Bayo. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje de Belén